vukorhokeri bya kahle hi yona ndlela ya ku va mfumo wu papalata ku yisiwa etikhoto loko a nyika mbulavulo eka nhlengeletano ya ku languta eka milandzu leyi tisiwaka ehenhla ka tindzawulo ta mfumo. Presidente u kombele leswaku tindzawulo ta mfumo ti papalata ku lahlekeriwa hi mali swi nga fanelanga. Nhlengeletano leyi yi simekiwe hi 2018 hi xikongomelo xa ku pfuna ku tirhana na milandzu leyi se yi nga ekhoto leyi mfumo yi nga langutana na yona, naswona na ku mhaka leyi yi nga papalatiwa njhani ku ya emahlweni. President u vule leswaku eka malembe lama nga hundza timali ta nawu leti mfumo a wu fanele wu ti hakela ti kakuke ku ya eka kwalomu ka 7 mabiliyoni ya tirhandi, naswona swi tlhele swi durhela mfumo 147 mabiliyoni ya tirhandi eka lembe ximali ra 2020 na 2021. President u vula leswaku tihakelo ta muxaka wolowo ti nga papalatiwa. One of the ways of avoiding legal action and all these litigation costs and the claims burden is to avoid legal action being taken. The first thing we have to do is we have to provide and give proper service delivery to our people. That avoids people rushing to courts. Ramaphosa u vula leswaku ku nga dyondziwa swin'wana swo tala eka maendlelo ya ku va ku hlambanyiwe xiyimo xa khombo etikweni. Afrika-Dzonga ri le ka xiyimo lexi kusukela hi Nyenyankulu hi 2020. During the whole process of COVID, we had, I don't remember, even up to 60, 80, even more legal suits. Citizens, entities, and all that trying to sue government. What helped us was that because the state of disaster management process was coordinated and we were able to know that a case had been launched in Cape Town, in Durban, and so on, and we were then able to work together. And that is why we were able, in the main, to succeed in many of those cases. President, u tlhela kombela tindzawulo ta mfumo ku endla swilo hi ndlela ya kahle. I want to suggest that first we have to do things right, deliver proper services to our people so that they do not need to embark on litigation. Loko swi tano, President Ramaphosa u lerisile leswaku ku tumbuluxiwa ndlela leyi ya ku veka tihlo eka ntirho wa vayimeri va nawu va mfumo.